Gdje je onaj mali sunce u žarino? Evo, izvlačenje samo što nije počelo. Pa gdje si više? Gdje su odresci? Kakvi odresci? U loto. Što me nešto glava boli ovo. Pa pusti glavu, gdje su listići? Evo. Hajde, daj. Čekaj da ti namjestim. Ma šta imaš namještat, na mjestu ću ja zeti. Hajde, otvaraj. Počelo piloto. Evo. Valjalo bi te posmrt poslati. A šta ti radiš u ova doba kod kuće? Nestalo klipe kod Stipe. Ajde, boli, hoću u miru gledat zlačenje. Dobro, samo ti uživaj. A majke, što ti tako fin prema meni? Uživaj. Hajde, Đužuke, listiće. Dobro je prošlo, a? Ne znam, majke, mi igramo se s vatrom. Bolje da se igramo s vatrom, nego da se igramo skoku s lukom. Samo me interesuje šta će iza Turast kad sazna za prevaru. Običajno skod večere. Ajde, šuti. Hoću da čujem. Poštovani gledalci, dragi naši igrači lošte, dobroveče i dobrodošlicu vam želim u večerašnje 19. po redu izvlačenje brojeva lošte. Više prestaň pričati. U igri Joker uplatili ste 15.900. Iskreno se nadam da ste spremni, rukama krećemo sa izvlačenjem. Srećno! Nema. Drugi broj je 40. Nema. Ima ovdje. Evo i 3. Nema. Ima. 22. Gdje Milović, brat? Pređite drugu knjigu i dođete drugi Joker broj. Srećno! I to ti kažem. Šta radite vas dvojice?
do tobie czeka. Kraje zera, pomagana, marawica biela osta. Šta gledate? Upakali penzionere, jel vi znate kolika je mi penzija, đubrat jedna? Sve kosećeve majke. Robota, 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 robota.